Kapatisi TV. General Secretary Karibhoy Youth Federation Sengkeme Bakin Sai Hunlang Ningnong Laklatna Hakapratrik Risau Arajar Apusan Hapedeng Jingsha Sumar Apollo Excel Care Hospital Guwahati. Kumban Chupintem Ubakin Sai Hunlang Ningnong Ude Ubri Ubajuyakit Yaba Hakikam Shnong Kamthau Barulong Ru Kumu General Secretary Jongko Umroy Dorbar Pelun. Kajing Klatno Ubakin Sai Hunlang Kelawan Ra Kajing Sngosi Kebakrau Ikinoilam Bad igi dikot jung ke RBYF, ikinoi lam shnong, hagi shnong maper kibadan hakathan umroy. Uba kin sai hunlang, ula no shadia niki laingut gikon, bad eka kurem, bad kajili ontep ya kamer bedang sa kan long akish phodri urusau, arajar arpusan, hakashnong umroy madan. Working President ke RBYF, uba alianda nong shli, ula penpau, bakan gajing klat no jung ba kin sai hunlang neng nong, klalong ru gajing do nong, kebakrawi kaseng berakaway. Halor kajing klatno jong iba kan sai nong neng badai i General Secretary jong kesengkimi jong i menen ngi kendet habang i osngau ya kajing klatno jong iba kan sai nong neng hangthi hapo Apollo Excel Care Hospital Guwahati hagapor sipobuje ngidap da kajing somsi kebaktang ngidap da kajing betnut namar ba kat ujana sekretari bayalam ya kaseng barokawai ula ino yangi nakan dekasla pertai ila ino ikan sai ya ilok jong i ikong memorin makri laingut kikun ya kibanyasem kiki kiparsa kiken khamtam ya ki pramarjan ki parasnong prathau khamtam ru ila ino yangi ki dekhot ke RBYF kentup nadu ki central body ki zone ki circle bat unit beper ngimla ban klet ya kecino seniang jong ikan sai habidei bat kaseng kum unong yalam supen kan mau ikan sai nong neng idang syu pen dep pen smai kum ujana sekretari batmai ha kaseng jongi ha office RBF jongi kebadon ha saiden da ilet Dr. Didi Lepang Mahe haka new tarik jeliu arajar arpusau ngim sempoi perkhat bakane kanja hapo kain kasem jongi hapo kaseng jongi i kansai nong neng idei iba suret kamensem idei iba tresitom idei iba chai ai kacimut kebabha na kebenta ban kentiu ya kakam kum kinong yalam ban syakri ha ka imlang kasalang ha karten jong kaseng RBYF ha kane kapor ngimla klem dapan pau kaji sungu jong i na kapor sya kapor bat ngi kum kinong yalam ngi snow benut bat ngim snow laru tenteng ba kajimpang kabantang kato kanesngi Henry ublei ulasim no i ngi sothu kaji long breu ngi kwa ba imdei ban yap ngi kwa ban ban ya terlang kum siperlop kapndam kum kinong yalam ha kaseng Henry ublei ubastat ublei uti bahaya kane ula simno i ngi kum kinong yalam ngi snow du nong kajin du nong ka bakraw kalong ya kain kasem kum ukpa ba penbit penbiang ya kain kasem dunong hapo kasnong umroy pelun dunong hapo ka Ribhoy district Barakawe khantam karpang ka jindunong ka bakraw kadei na kaseng jongi kumunong yalam jenas katri ngiladu ii ubanang ubastat uba syempang
Henry ngin omla la le ni IT hauble na kamata ka ba ila ibit bat ngingej ba ima sai ba indon kata ka jin tibru tiblei hapo na por ba im ha ka parthai Henry indala khlat no ngangej ba ublei unbu I hakamik hasanda chongi but in poisuk hadwar chong ublei habangi pha saka khubor jin solem saking yasam hapo jong ka jin sosi ka baktang hapo ka umdum ba ai ba ublei unang karkhu kardo ya kain kasam jong kansai ya ki pramarjan ki prasnong prathau ya ki kanum ki kini ki parsa ki men ki para ki mena ki maisan khamtam ya ki dikhat jong kasang borok kawai ba ngin ai ka khti kaman khti ka diang ha ukanrat umana jerong ba in pentengan ya kamen sim jong ki khamtam ya ki dikhat ki member jong karbef borok kawai ki bahap hapo kaban syakri ha ka them riboi bi jongi kansai leiksuk tunang karkhu duailam mapi na jerong ya kin kasam khamtam karpang yangi ki dikhat jong karbef kamoto ban syakri khnang bagin la syushu ban syakri ban ai ka cintri ke babha ha ka imlang ka salang kum kinong yalam nang ne syakmat leiksuk kansai ka jisusi ikip kujisi ke bab krau bat bat thantam kade ya ilok cumi ikong memorin makri kikun kikti kiba inhasam ni tuwailam nak benta jongpi ka Ribu Youth Federation kadon senda pati hakane ka jinja susi sem jongpi ngingai ba ublei try kenrat pun ayengi kejinya teli pun ayengi ka jinya markeliam warada ikan sai Indonesia khamtam yakini ki atur ka kur makri bat ka kur nenong kinang yade susu ha ka terteng jong ikan sai nang wat lada Indonesia na penega selak thai pen rius pa ya kak tien la jong pen dam kam ya ka bakan kiu kak tien khasi kak tien la jong ai kan roi kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kentien khasi kerdop lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong saka weiban ka kentien khasi kam ju ong ban ya kiu yau up hinrengi kiu yau thep tu da ya kan mau kendet ho lapen mi da ka pati CTV na ka benta ka jing mentoi upat ba